Kur'an'ı türlüge geçirge amal etүү üçün berilgендиги. Mine sol sebepli әсіресе мынау жастарымыз, жамағатымыз осы Құранды оқып үйренуге тырысыңыздар. Қасиетті айда, қасиетті Рамазан айында осы Құранға түсіп, үйреніп, қаламызда Аллаға шүкір қазіргі таңда 90-ға жуық мешіттеріміз бар. Әрбір мешіттерімізде діни сауатты мамандарымыз, имамдарымыз қызмет етуде, ұстаздарымыз, медреселеріміз бар. Кез келгенде барып, молдеке немесе имам, маған осы Құран оқуды үйретіңіз десеңіз, әрбір имам сізге қуана сауатыңызды ашуға көмектеседі. Сол себепті тыс واجعلنا فيها من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار وحرم لساننا على النار وادخلنا الجنة مع الأبرار واجعلنا في صحبة النبي المختار برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. الله أكبر. Muhammed Reis. Kasiydi söyleyenler var mı? إليه فربما تصادف ليلة الجائزة وهي ليلة القدر. فيعفو الله عنك ويغفر الله لك ويتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إذا لابد وأن نستغل العشر الأواخر من رمضان بهذه الخمس. ملخصهم الاكتسار والافتقار إلى الله، الاجتهاد في العبادة كما كان سيدنا النبي يفعل، النشاط أو الاغتسال أو التطيب لهذه الليالي، المحافظة على صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة، الأخيرة حد يذكرها؟ لغة. الخامسة وهي الدعاء. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم بلغنا ليلة القدر. السلف الصالح كانوا يحيون لياليهم ويستحبون في ليالي العشر الأواخر من رمضان يستحبون الاغتسال والتطيب. لماذا؟ لأن هذا الأمر يجعلهم في قمة النشاط للعبادة. لذلك تميم الداري رحمه الله هو أحد العارفين بالله، كان له لباس يشتريه ب1000 درهم ويجعله خصيصا لليالي العشر الأواخر من رمضان. ويغتسل ويتعطر. لما سئل لماذا قيل لأن هذه الأمور تجعلني نشيطا لصلاة القيام في العشر الأواخر من رمضان. إذن الانتصار، الاجتهاد، الاغتسال والتطيب، رابعا المحافظة على صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة. حتى لو فاتتك صلاة التراويح لأي سبب فلا تترك صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة.
құптан таң намазын жібердіңіз. لأن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. Кімде-кім құптан намазын жамағатпен оқитын болса, ол түннің жартысын намазбен оқыған адамның сауабын алады. ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. Ал енді таң намазын оқыған адам дейді, түннің бәрі намазын оқыған адам болып есептеледі. Жамағатпен оқыған. الانكسار، الاجتهاد، ijtihad қылу, التعطر والتزين، тазалану, тәтірлету, жаңа киім кию, المحافظة على صلاة العشاء والفجر في جماعة. жамағатпен құптан таң намазын оқуға барынша әрекет қылу дейді. آخر شيء الدعاء. Бесіншісі дұға. أن تخصص الدعاء وقتا معينا في هذه الليالي الأخيرة أو الليالي العشر من رمضان. Осы күндерді арнайы дұғаға уақыт алыңыздар. أن تدعو ربك بما تريد وبما تشاء. Не қаласаңыздар барын сұрай беріңіздер. في سجودك، Сәждеде болсын. في خلوتك مع ربك في بيتك وفي غرفتك. Үйіңізде жалғыз болсаңыз, сол кезде өзіңіздің бөлмеңізде тұрсаңыздар, отырып сұраңыздар. ولا تدعو وأنت متكئ على سريرك ومعك الهاتف الموبايل. Телефондарыңызды ашып қойып дұға қылмаңыздар. وإنما اجعل وقتا للدعاء لأن هذا الدعاء مناجاة لربك. Өйткені оған бір арнайы келіңіздер, бір істің арасында жасамаңыздар. Төсекте жатып алып, бір нәрсеге жатып алып, өйткені сіз бұл нәрседен Аллаға арнайы бір уақыт арнағаныңыз болып жатыр. Оны басқа нәрсемен араластырмаңыздар. لأن الدعاء مخ العبادة. Өйткені дұға бұл ғибадаттың несі дейді, ғиы дейді. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Егер Алла Тағаладан мен жайында сұрайтын болса, мен жайында құлда сұрайтын болса, мен оларға жақынмын дейді. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Менің дұға тілейтін болса, мен оның дұғасын міндетті түрде қабыл етемін дейді. فخصص لنفسك في هذه الليالي وقتا للدعاء. Сол себепті бұл түндерде уақытта дұғаға бір уақыт арнаңыздар. ولا حبذا وأنت تدعو لو ذرفت دموعك. Сұраған кезде былай деп айтқан екен дейді. قال أن العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من ناحية النهار فقط. Зілхиджаның күндізі дейді басқа айлардың күндіздерінен абзал дейді. لأن فيها يوم عرفة Өйткені ол күндері Арафа күні бар, ويوم التروية Таруия күні бар, ويوم النحر. және де ол күні құрбандық шаламыз. وهذه الأعمال في النهار. Бұл амалдардың барлығы күндіз жасалған. والعشر الأواخر من رمضان أفضل من ناحية الليل لأن بها ليلة القدر. Ал енді Рамазан айының соңғы 10 түнін алатын болса, түн жағынан басқа жылдардың бәрінен абзал дейді, өйткені ол түнде қадір кеші бар. إذا العشر الأواخر من ذي الحجة أفضل من ناحية النهار فقط والعشر الأواخر من رمضان أفضل من ناحية الليل. Егер біз Зілхиджаның күндізіне қарайтын болсақ, күндіз жағынан Зілхиджаның 10 күні абзал дейді, ал қадір кешінің 10 түні әлемнің басқа айлардың 10 түндері, басқа күндердің түндерден абзал деп қараймыз. كيف أستغل العشر الأواخر من رمضان؟ Қалайша біз осы соңғы 10 түнді пайдаланамыз? اسمع إلى هذه الأشياء وهذه نصيحة فقط. Бұл насихат үкім патуа ретінде қарамаңыздар, тек насихат ретінде қараңыздар дейді. أول حاجة Біріншісі дейді, أن تدخل العشر الأواخر من رمضان منكسر القلب لله سبحانه وتعالى. бұл 10 түнде адамның жүрегі Аллаға арналады. مفتقر إلى عفوه وإلى رضاه. Өйткені ол кісі Алла Тағаланың разылығын және оның кісінің несін қалайды дейді, жақсы болған ризалығын қалайды дейді. طالبا مغفرة. Күнәларын кешіруін қалайды дейді. طالبا جنته. Жұмағын қалайды дейді. فينظر إليك المولى وأنت في هذه الحال مفتقر إليه فينظر إليك فربما تصيبك نفحة من نفحات الله. Егер сіздер осы күндерде жүректеріңізді Аллаға арнайтын болсаңыздар, Алла Тағаланың сіздерге берген үлкен берекесінің байлығы болады. فتصبح عبدا ربانيا وليس عبدا رمضانيا. Сіздер бұл айда егер жүректеріңізді Алла Тағалаға осылай арнайтын болсаңыздар, сіздер Раббани құл боласыздар дейді. Рамазан құлы емес. إذا أول شيء الانكسار. Ең бірінші жүректі сындыра алу. ثانيا الاجتهاد في العبادة. Ғибадатта барып ықыласыңызды салу. ذلك سيدنا النبي قال السيدة عائشة إذا دخل العشر الأواخر من رمضان ماذا كان يفعل؟ Егер Айша анамызға пайғамбар Рамазан айының соңғы 10 түні абзал ма деген сұрақтар қояды дейді. أيهما أفضل؟ Қайсысы дейді? هل أحد يعرف العشر الأواخر من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟ أيهما أفضل؟ Қайсыларыңыз білесіздер дейді. رمضان.
Ramazan qaytacak Ramazan قال أحد Qaytında bengisi degende bir kisi ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'sha kunning siri joyida xabarda aytgan жатқан кезде deydi, bir отбасының ішінде жанжал басталып кеткен. Әйел мен күйеудің арасында бір оразаның соңғы күндердің арасында түсініспеушілік болып, сол бір жанжалдың себебінен не болды? Салдарынан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан келіп тұрған хабардың айтылмай қалғандығы айтылады. Яғни біздер сол бір отбасыда кішкентай бір жанжалдың өзі осындай үлкен нығметтің сырының ашылуына несі бір септігі тиді, ашылмауына септігі тиді. Ашылған тұрған нәрсе бір отбасыдағы жанжалдың себебі. Қараңыздар, бұның өзі қандай бір адаммен жанжалдасу немесе ұрысып қалу, келіспей қалу, қателік жасап қоюдың қаншалықты зиян екенін айтып отыр. Бір отбасыдағы болған жағдай үлкен мұсылмандар үшін болған үлкен жағдайға зиян тиіп отыр. Бұл сияқты оқиғалар өте көп. Мысалы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ұлы шайқасында таудан түскендер деген бір 10 адам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу. Құрметті жамағат, баршамызға қасиетті айдың берекесі болсын. Алла тағала сауабымызды нұрландырсын. Құранмен Алла тағала біздің іс әрекетімізді баршасына мол сауаптан жайлы нәсіп еткен болсын. Себебі Алла қаласа осы қасиетті Рамазан айының соңғы 10 күніне Алла нәсіп салдың 10 күндік тарауихына кіріп отырмыз. Бұл тарауих намазының тарихын біз өткенде де айтып кеткен болатынбыз. Тарауих намазы артықшылығында айтқан болатынбыз. Намаздың артықшылығы бұл дәл осы уақытта, дәл осы кезеңдерде біздер енді қадір кешінің Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Бүкіл әлемдердің Раббысы болған Алла Тағалаға хамды саналар болсын деп айтамыз. Ар-Рахман-ар-Рахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың аты. Бірінші естіліп жатыр Құран аяттарына егер қарайтын болсақ, сыйынып жатыр. Біз бірінші болып Алла Тағаланың ұлықтығын мойындап сыйынамыз. Ияка нағбуду ва ияка настаин. Яғни Алла Тағала саған ғана құлшылық қыламыз, сенен ғана көмек сұраймыз. Егер аятқа қарайтын болсаңыздар, бұл жерде ияка нағбуду, яғни тек қана Алла Тағала ғана не істейміз? Ғибадат жасаймыз. Алла Тағаладан ғибадат ету мәселесіне ешкім талассыз. Яғни біздер момын мұсылмандар أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالحقيقة لا أضيف إليكم جديدا بعد كلام فضيلة الشيخ يربول وفضيلة الأستاذ الشيخ الكبير دستان، ولكن من باب ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فقط Мен сіздерге мына Ербол имамдар отыр, Дастан имамдар отыр, бұлардан бір артық айтатын дүние жоқ, бірақ дегенмен бір еске салушымын ғой дейді. Өйткені зікір біздерге Алла Тағалаға жақындауға көмектеседі. فما زلنا يا سادة مع فضل القرآن الكريم. Bizler kеше Құран кәрімнің артықшылығы жайында жалғастыратын боламыз. ويقول سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كما جاء في مسند الإمام أحمد عن سيدنا النبي صلى الله وسلم وبارك عليه يقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. Құран және ораза қиямет күнінде адамға шапағатшы болады деген имам Ахмадта жеткен хадисте келтірген риwayat бар дейді. فيقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه. Ораза айтады екен, бұл кісі мені күндіздерінде шахуаттан тамақтан тыйды, сол себепті маған рұқсат бер, адамның көмегімді көрсетейін. Бұны біраз түннен қалдырдым, енді бұған да менің шапағатымды тигізейін деп айтқанда, екеуінде адамға көмектерімді тигізіңдер деп айтады.
لذلك قال أحد الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين، قال إن المكان الذي يقرأ فيه القرآن أو إن المكان الذي يستمع فيه للقرآن الكريم تنصب عليه خيمة من نور فوق هذا المكان. Құран оқыған жерде, осындай Құран тыңдалған жерде дейді, Алла Тағала солай бір құдіретті берекесі бар дейді, үсттеріне бір нұр түсіріп қойды, тек қана сол жерге арналған. تنزل الملائكة من السماء على هذا النور في هذا المكان. Сол нұрға жол алып, бүкіл періштелер сол мекендегі тұрған сол нұр түскен жерге түседі дейді. فإذا مات الذي كان يستمع القرآن أو مات الذي كان يقرأ القرآن الكريم انطفأ ذلك النور. Осы адам, егер сол жердегі бір адам, қандай да бір адам сол жерде өмірін өткізетін болса, осы нұрдың пайдасын алады дейді. فيسأل الملائكة بعضهم بعضا أين النور؟ Нұр қайда кетті деп сұрайды періштелер. Неге нұр тоқтап қалды? Ана адам өмірден кейін нұрда тоқтап қалады дейді. فيقال إن الذي كان يستمع القرآن الكريم إن الذي كان يقرأ القرآن الكريم قد مات. Өйткені Құран оқып жатқан адам, немесе Құран тыңдап жатқан адам өмірден өтті, сол себептен ол өмірден өтті, сол үшін нұр тоқтап қалды. Маған рұқсат бер, осы мені тыңдаған, мен оқыған адамға шапағатымды тигізейін деп айтады. Көмегін көрсетейін деп айтады. ويدفن قارئ القرآن في قبره ويأتي الملكان للسؤال من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم. في هذه اللحظة يتصور القرآن بصورة ملك جميل الطلعة. Адам жерленгеннен кейін екі періште келіп сұрау қояды дейді. Раббың кім, пайғамбарың кім, дінің не деп сұрап жатқан кезде, әлгі Құран періштенің кейпінде өте көркем кейіпте келіп қасында тұрады дейді. فيقول لا تخف ولا تحزن فإني قد سألت ربي أن يشفعني فيك فشفعني فيك. Сен енді қорықпағын, мен Раббымнан рұқсат алдым, саған көмектесуге келдім. Енді саған ешкім саған шапағат етуге рұқсат сұрадым, ол маған саған шапағат етіп көмектесуге рұқсат берді деп айтады. فيصبح قارئ القرآن ومستمع القرآن الكريم في قبره في روضة من رياض الجنان حتى تقوم الساعة. Сол уақыттан бастап жатқан қабірі дейді жұмақтың бау-бақшаларына айналады дейді. Қиямет күнге шейін сол бау-бақшаларды кезетін болады. وتقوم الساعة ويخرج الناس من قبورهم متجهين إلى أرض المحشر ويخرج الذي كان يستمع القرآن والذي كان يقرأ القرآن في هذا اليوم العصيب يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يخرج قارئ القرآن فيها. Деген аяттарда қашып бәрі өзімен өзі шұғылданып жатқан кезде жаңағы Құран оқыған адамдар шығады дейді. فيقول أنا القرآن الكريم أنا الذي أظلأتك الهواجر وأسهرت ليلك وتعبت بدنك. فيوضع على رأس مستمع القرآن الكريم وعلى رأس قارئ القرآن الكريم يوضع على رأسه تاج الوقار الياقوت خير من الدنيا وما فيها. Сол кезде Құран керек тағыны Құран оқыған адамға сен менің түнімді, менімен өткізген күндізімді естідің, Құраныммен байладың, енді мынау басына тәжіңді кигін, басында бір не болады дейді, басында бір маржан жанып тұрады дейді, ол маржан бүкіл әлемді нұрмен жарқыратып тұрады дейді. ثم تظله سورة البقرة وآل عمران حتى يدخل الجنة. Сол себептен Бақара сүресі келеді екен, алдындағы жарқыраған нұрынан жұмаққа кіргенге шейін жарқыратып жаңағы нұрмен сол жұмаққа жол ашып береді екен. مصداقا لحديث سيدك النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه اقرأوا الزهراوين. وما هي الزهراوين؟ قالوا البقرة وآل عمران. سيدنا النبي قال اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. Енді екі түнде пайғамбарымыз саллаллаху бұл сөзді растайтын пайғамбарымыз сөзі бар дейді. Жаңа екі сүрені оқыңдар деп айтты. Ол қандай сүрелер деген уақытта Бақара мен не деп айтты? Әл-Имран сүресі. Ол Әл-Имран мен Бақара сүресі сіздерге қараңғылықтан ашып беретін жарық. وكلما قرأ آية صعد بها درجة. كلما قرأ آية صعد بها درجة. Өйткені Құран оқыңдар дейді. Құран оқыған сайын сендер әр оқыған Құрандарыңмен сендердің бір аят оқыдыңыздар ма сонымен дәрежелерің көтеріледі дейді. Bir ayet okudunuzlar mı sonunun dereceleri kötületti. فينادي المولى عز وجل فيقول يا ملائكتي أين جيراني؟ Allah Teala son üzerinde perişteler benim koşularım kayda diyor. فتقول الملائكة ومن ذا الذي ينبغي أن يجاورك يا رب العزة؟ مين له الشرف أن يجاورك؟ Kim o senin ya Allah Teala kayda degen sen koşu bol kim var? Kimler oldu soruyor. فيقول المولى أين عمار المساجد وأين قراء القرآن؟ Meş sokkanlar kayda yani Kur'an okuyanlar kayda diye soruyor. هؤلاء في أعلى الجنان.
олардың беш соққандар мен құран оқығандардың жұмақта ең жоғарғы дәрежелері болады. إذن القرآن الكريم أفضل صديق لك في الدنيا وفي الآخرة. Құран сенің бұл дүниеде де ақыретте де ең жақын досың болады. كما جاء في سنن الترمذي بإسناد حسن عن سيدنا النبي صلى الله وسلم وبارك عليه يقول يجيء القرآن يوم القيامة Kıyamet gününde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde gerektiğiyle kıyamet gününde Kur'an gerektiğiyle ويؤتى بقارئ القرآن الكريم және де Kur'an okuyan adamға келіп бір عليها حسابكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك آيات لكل صبار شكور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله